नो भ्यालेन्टाइन, ओन्ली आइन्स्टाइन। बुझेको हो नि? सर लभ परिसक्यो, अब के गर्ने? ए 12 लभ परिसक्यो, त्यसो भए खत्तम, टाटा बाई बाई, गया भन्छु म। Love is that sixth sense which kills all five senses and makes you nonsense, my dear student. बुझेको हो नि? Sir, love is blind, रे. Oh my God. Love is not blind. In love, we do not use our mind. That's the thing. Who says love is blind? Love sees. Love looks, power, property, position, post, पैसा. Loveले देख्छ, पहिला blind. आजले अपरेसन गरेर आँखा देख्छ. बुझेको हो नि? My dear boys, I want to give you a message. Don't follow the girl. Follow your goal. Listen to your soul. Study hard. Work hard. One day you will have an expensive car. Then car भएपछि, गलामा सुनको हार भएपछि, सपना साकार भएपछि, जोसुकैलाई पनि प्रपोज हान्नु न, बेकार हुँदैन। जसले पनि एक्सेप्ट गरिहाल्छ नि।